Ćao svima, dobrodošli na YouTube kanal AI Tata. Zašto AI Tata i o čemu ćemo mi ovdje u stvari pričati? Vjerovatno ste čuli, ako već niste vi ti koji koriste to na taj način, da se ChatGPT, AI tehnologije koriste da se napiše zadaća, da se napišu eseji, napišu sastavi, napišu lektire, napiše, uradi. Ali molim vas, shvatite, šta mi onda u stvari radimo s tim? Pa ako ćete vi koristiti AI, u ovom slučaju govorimo o ChatGPT, ali može bilo koji drugi, pa vi sami sebi oduzimate posao u budućnosti, bližoj ili daljoj. Uzmimo ovo za primjer. Dakle, vi koristite AI da vam sve uradi, sve zadaće, sve. I okej, možda ćete pod navodnicima prevariti vaše nastavnike, profesore, učitelje, učiteljice, nebitno. Ali vi varate sebe. Nemojte to da radite. Sutra ćete doći na tržište rada, oni će vam zatvoriti vrata zato što isti ti sistemi koje vi koristite da vam sada naprave više slobodnog vremena će vas zamijeniti danas sutra. To je veoma opasno. To naravno ne znači da se AI ne može koristiti. Treba da se koristi, ovaj kanal će upravo biti usmjeren na učenje kako da napravite ugodne sisteme saradnje sa AI-em, da vam nešto pomogne, da budete bolji ljudi, da budete pošteniji, da budete etičniji, da imate više znanja, više kritičkog promišljanja, a da to nije napiši mi esej, sastavi mi lektiru, uradi ovo, uradi ono. Nemojte to da radite. Uzmite recimo da nekoga od vas zanima pisanje. Hoćete da studirate novinarstvo. Tamo vas ja čekam na fakultetu. Ili vas čekam u redakciji gdje ćete da radite. Kada mi za 3, 4, 5, 6 godina pokucate na vrata, dobar dan. Vi kažete ja sam taj i taj, ja bih da budem novinar. Izvinjavam se, za vas mjesta nema. Kako mislite nema? Pa mi sada imamo svoje AI agente koji nam pomažu u našem radu. Mi imamo agente koji pišu. Mi imamo agente koji istražuju. I vi onako u čudu, upitnik iznad glave, šta ja to uradih? Dakle, da se ne bi doveli u tu situaciju, ovaj kanal će biti posvećen vama, potpuno besplatno će biti sve na ovom YouTube kanalu, posvećeno vama, vašim roditeljima, možda nastavnicima, profesorima, zavisnosti koliko su zainteresovani, da zajedno savladamo vještinu budućnosti, današnjosti, da kažemo, vještinu današnjice. A to je kako ispravno koristiti AI alate za sticanje znanja, za sticanje iskustva, iako smo svjesni da oni mogu mnogo toga da urade sami. Zamislite ovaj primjer. Ja sam moler, farbam zidove, bojim zidove i tako dalje. Vi ste moj pomoćnik, odnosno vi hoćete da naučite od mene. Kako ćete vi išta naučiti ako ja radim sve, vama ne dam uvid u to i vi se onda snalazite sami, pa tamo nešto bojite po njim zidovima, brljate, šarate i tako dalje. Pravi način kako bih ja vas naučio da budete dobar moler jeste da vas naučim osnovama, da vas naučim kako se to radi ispravno i da vas pratim u tom procesu. Da ne bi bilo velikih problema. Ovaj kanal će upravo biti to. Da zajedno u saradnji kao drugari naučimo kako koristiti AI za sticanje znanja, za obrazovanje, da znate više, naučite više, brže, bolje, kvalitetnije. Sa znanjem o tome i uvidom da ovi sistemi danas mogu sve. Ako oni već mogu sve, šta je to što će vama biti potrebno u budućnosti, bližoj ili daljoj? To je nešto što mi nazivamo vibe, odnosno osjećaj. Pa čuli ste za termine vibe coding, vibe teaching, vibe marketing, vibe ono, vibe ovo. Vibe na našem jeziku znači imati njuh, imati osjećaj za nešto. Uzmimo za primjer Nikolu Jokića. Da li je Nikola Jokić najbolji košarkaš iz ugla požrtvovanosti, iz ugla talenta, iz ugla rada? Nije. Dakle, Nikola Jokić je najbolji košarkaš današnjice zato što ima osjećaj za igru. On nije najbolji atleta, nije najbolji šuter, nije najbolji bloker, nije najbolji u odbrani. Dakle, kad uzmete prosjek njegovih vještina,
On nije najbolji niti u jednoj. Ali kada se sve stavi u jednu, da kažemo, korpu, on je najbolji košarkaš današnjice. Zato što ima osjećaj za igru. Ja od vas želim da napravim Nikolu Jokića današnjice i sutrašnjice u smislu tržišta rada. Ja želim da vi budete oplemenjeni i naučeni određenim stvarima koje će se mjeriti u budućnosti, koje će biti najvažnije u bližoj ili daljoj budućnosti, a to je iskustvo. Vi ne možete, ako vi date AI da vam napiše lektiru, AI to danas može jako dobro da uradi. Ali šta u stvari radite? Pa uskraćujete sebi iskustvo i elemente kritičkog promišljanja koje donosi čitanje lektire i pisanje u svesku, pisanje na računaru, nije bitno gdje. Vi morate da stisnete zube, da se zainatite i kažete, iako znam da će sve ovo sutra biti lakše i možda će AI moći da radi sve ovo samostalno, ali meni treba iskustvo. Moram da imam iskustvo koje će mi sutra omogućiti ulazak na tržište rada i u krajnjem slučaju će me učiniti boljim čovjekom. Ako sve prepustite AI-u, to možete da radite poslije. 4, 5, 6, 7 godina. Možete to da radite kad steknete iskustvo, kad steknete znanje, kad imate, što bi mi stariji rekli, kilometražu iza sebe. Uzmimo matematiku. Ja sam, priznajem, u osnovnoj i srednjoj školi mrzio matematiku. Mrzio sam je zato što sam bio nezreo i nisam znao koja je poenta matematike. Ja sam mislio da je poenta matematike da bude primjenjiva u svakodnevnom životu. Pa sam se pitao, pa ja na kasi trebam običnu aritmetiku, da saberem brojeve ili tako nešto, oduzmem, pomnožim neke osnovne proste brojeve i to je to. Šta će meni limesi, integrali, trigonometrija i tako dalje. Veoma sam se prevario u tom sistemu. Zašto? Zato što matematika treba da otključa dio naših sposobnosti koje ne možemo da otključamo drugačije. Ako idete u teretanu, ako radite određenu vježbu, ta vježba je specifična da otključa potencijal određenog mišića, koji treningom baš tog mišića omogućava kompletnom tijelu da bude zdravije, bolje, snažnije. Isto je tako, recimo, i sa matematikom. Dakle, mi koji nismo voljeli matematiku, uglavnom je nismo voljeli jer nismo vidjeli primjenjivost. Bili smo potpuno u krivu. Danas mnogo predmeta ćete vidjeti u tom smislu. Mnogo predmeta u školi, osnovnoj, srednjoj, pa poslije na fakultetu, će vam se činiti beznadežnim. Ali šta će meni ovo? Reći ćete, ali šta će mene da učim pisati? Šta će meni da učim analizirati? Šta će meni da učim praviti tabele, praviti prezentacije, praviti i tako dalje? Kad to AI danas može sve. Da, može. Ali vi morate da imate slobodu. Morate da imate slobodu da sa naoružanim znanjem o kompetencijama AI-a, o vašim kompetencijama, vašem iskustvu, možete da birate kada ćete vi da uradite, a kada će to neko drugi da uradi. Zamislite automehaničara koji bi danas naravno trebao kao neizostavan dio svojih alata da ima autodijagnostiku. Zamislite, nema struje 10 dana. Ne može automehaničar da koristi autodijagnostiku. Sad zamislite da automehaničar nema iskustvo i znanje koje je imao prije korištenja autodijagnostike. Ili, da kažemo, da nije naučio mehanički, manuelno šta treba da radi kada popravlja automobile. Nema struje. On je beskoristan. Ako nema iskustva prije. Dakle, njega autodijagnostika čini boljim, bržim, kvalitetnijim, ali on ima iskustvo, ima znanje. Ako nema struje, on će da, zaprlja se više, da se umori više, ali on će da riješi problem. Dakle, nemojte biti, da kažemo, automehaničari koji znaju da rade samo sa autodijagnostikom. Jest jednako AI alatima. Dakle, vi morate da naučite kako se radi sa AI alatima, ali morate da znate i kako se radi bez njih. To vas čini boljim i konkurentnim danas i sutra na tržištu rada. Vi ćete sutra da upravljate AI agentima. Vi ćete da imate zanimanja koje mi danas ne poznajemo. Kako ćete dobro i kvalitetno da radite u tim zanimanjima ako nemate iskustvo, nemate znanje? Mi ćemo na ovom kanalu da vas naučimo tome. Kako da koristite AI na zdrav način, etičan način, da ne bude da sami sebi oduzimate posao sutra. Kako da radite zadaću, kako da od bilješki napravite
sebi materijale, kako da napravite sebi interaktivne igre, da učite neke nove stvari, kako da vam AI pomogne da vas lansira u univerzum znanja, a ne ono mi kao ruke iza glave i napiši mi ovo, uradi mi ono. To je pogubno. Dakle, mi ćemo vam pokazivati kako treba da ga koristite, na koji način, koje su nekakvi minusi, plusevi, zašto nije u redu koristiti tuđe slike i uređivati u nanobanani, zašto nije u redu praviti deepfake-ove, zašto nije u redu da vam uradi kompletnu zadaću. Mi ćemo vam pokazati kako da koristite AI na vama zabavan način. Dakle, ne kao neki akademci, kao neki dosadni ljudi ili tako nešto. Da vam bude zabavno. Da jedva čekate da nešto napravite sa AI. Nešto će pomoći vama, vašim drugarima, drugaricama, prijateljima, familiji, porodici i tako dalje. Hoću da u vama probudim želju da ne možete da zaspete jer ste dobili određenu inspiraciju za neku ideju. Kako da napravite neku aplikaciju za učenje. Kako da naučite nešto bolje i kvalitetnije. Kako da ilustrujete to. Hoću da u vama probudim tu žar, da ne čekate da vas sutra poklopi nešto, nego da budete spremni. Slična je poruka i vašim roditeljima, ako gledate ovo zajedno sa njima. Moja preporuka da gledate zajedno. Nemojte im braniti da koriste AI tehnologije. Oni moraju da nauče kako treba da ih koriste. To ćemo mi da radimo ovdje na ovom kanalu. U opisu videa imate website koji je još u fazi izrade, ali koji ima funkcionalan newsletter. Tu možete da se registrujete na newsletter, dobijate obavještenja o novim videima, o eventualno live sesijama koje ćemo raditi i hajmo zajedno da savladamo tog AI-a, da ga stavimo pod našu kontrolu, da budemo bolji ljudi, da budemo moralniji, a ne da budemo lijeni, da budemo neodgovorni i da pustimo AI-u da nam sve radi. Ako vam ja dam, recimo, zamislite nema AI i ja vama kao specijalnu moć dam da imate tim od 10 ljudi koji su vam na raspolaganju da vam pomognu u školi. Zamislite na što bi to ličilo. Vi bi imali sve petice, vi bi bili fenomenalni, sve desetke na fakultetu. Sutra dođete da radite, tih 10 ljudi nema oko vas. Vi ste sve njima delegirali. Sve su oni uradili umjesto vas. I vi onako pogubljeni na radnom mjestu. Ili, nebitno, bilo čime se budete bavili danas ili u budućnosti. Ali zamislite ovu situaciju, ja vam dam 10 eksperata i oni imaju sistemsko podešavanje koje sam im dao da bi dobili platu, ja im kažem ništa ne možete da mu i ne smijete da uradite toj osobi bez njega ili nje. Sve morate uraditi u saradnji, u kolaboraciji, zajedno. Rezultati bi bili potpuno drugačiji. To ćemo mi raditi sa tehnologijom. Na ovom kanalu vas očekuju videi, demonstracije, tutoriali, možda i čak i razgovori sa određenim osobama, pogotovo mladim ljudima koji koriste to na pravi način da čujete i iskustva iz prve ruke, iz njihovog iskustva. Tako da spremite se, naoružajte se. Tokom 2026. godine cilj je da ovaj kanal ima jako puno sadržaja koji pomaže vama, vašim roditeljima, nastavnicima, da uhvatimo voz sa AI-em, a ne da ga koristimo kao izgovor da imamo više vremena da se bavimo nekim našim interesovanjima i tako dalje. Ćao, vidimo se uskoro.